Tuğanlar bugün Kemal'e çıkat. Geleceğim. Kemal'e assalamu alaikum. Aleyküm selam. Nasıl gelacaksınız bu? Kanka Kanka onu at yok taklı. Video at. Kemal'e bu atlarımız gelgen sayın suda olup da suda bayrakta daima. Faydası koy ekan. Kecha bo'lsa buni hali kecha o'tganda chiqardik-ku. Qarat. Bu çomat. Ha, terliverdi. Oo. Sebebi suvning foydasi ko'p ekanda. Boya so'g'ini muzdaq narsa o'tib, qoni suylavi. Kecha bo'lsa buni nimada kim qo'lda toza chavildi. Buna geçe ulaka vardı o. Geçe falan yeriniz ha. Bayko degan palon ekan, men onu tanib aytganman. Sari oldi, ulab tutguncha berib yurdi. Atты berbe koydu. Ha. Жақсы жарып attı baka. Yaxshi dedi, men yaxshi deya olmayman, sebebi men o'zim chopmadim. Ha, bir gör attınız da. Ko'ra turam bo'ladi yerdacha. O'sha alg'isi kelsa bayko ekan, noqat omolatgan. O'sha yaxshi deyapti. Men buni olganda uloq qulog'i chavilgan emas deb o'ylab sotganman-gacha. Ana jindirag'ilar, mingizbaydilar. Minsa mumkin odam tashlaydilar. Aha. Ana semiz yo'qdilar. Ana o baykoga aytdim ekan, bu Mindirbeyt dediniz. mindirbayt. Peyli var dediniz. Peyli var. Ulog'i yo'q desam, qayra-qayra deb qoldi. At terlep aytadi. Buna terlep ekan suvga baylanganda kelganda. Ötün ki baya çoğun karada olsun baylançı öyle. O şunu baylandılar. Anını satıyorsunuz ha? Ova satıydı. Anam bardı suraytda qanday suv tutib. Ana suvga baylab qo'ygan desam, jalg'an suylashni, bayilga turusini suylasang hech kim ishonmaydi-da. Jalg'an suylashirikda, ana tomoshalar zo'rni ko'rsatib qo'ydim. Zo'n tuyunda bir cho'sa to'shon ta'mirim qaynatib ichib qo'ydim. Onun bari alalmaydi-da. O istim barına suda kenda. İçtim bari suvda ekanda, ilgari suv tutganda atim suv aytadi deganda, oqsoqollar daryo bo'ylab daryo geçirib suv tutadilar-da. Suyunun ağımı dağı katı olsa o da faydalı olsa gerek o zaman. Katı bo'lsa kerak. Onda emas Nimigan bu. suv yaxshi-da. Nimigan suv. Ana men turayimda varvaqatini baylab olib, ichi o'rib, davima qo'ysin. Sal kaçırma. Buna karatınız. Qarat. Ko'krakdan kelib qoldi bo'lsa. Al bo'lgan at. Jalavatdan birlar maqta ular kuchli deb satdilar. Jaravada. Bu bodu o. Bo'ladi, uni bozorga aparalar sotgan yaxshi. Ha, buni tozaganda kulik yilqi. Gülügünün. Ama men tovuq desam, ona baykola yaxshi aytadi-ku, tovuq yaxshi ekan deb. To'qug'in. Bu ne? Paradası başka çavak ha? Bu o'sha budomiskiy parolardan, danchaklardan. Bu jondan. Ha. Geçe 77 bardı ulaka. Bardı. Çavuldu. Chavildi. Sorunları saldı. Saldi. Kim çaptı? Hali ating yaxshi bo'lsa, geograf, poligraf hech degan barni to'lab boradigan. Pahalas nima olpart etken da. Hem yaxshi at bo'lsa bari tapqisi keladi. Aka onunuzu satayın da odası bu je. Yo'q, Ularınız böyle oturası. Yo'q, satılaydı. Ha satılıyor ya. Bağısı gelse de. Yo'q, kechadan o'tgandan beri asla. Müchösi jin degan buni. Müchösi dadil ekan. Gülük çalsa ekan aka. Gülük. Gülük bu. Gülük bo'ladi. Yaşı qancha? Yaşı ekasida, bir kalla sonunda kallan ko'rdingmi? Atni ilgarilar kallasidan nelar olib kelib hozirqilarlar, ama. Yo'un jopusini qarab qolding? Yo'q, teyteng degandan qarab qoldi. Ha, teydi. Jog'ni qarasang, jog'. Buna ishchani qarasang, ishchani. Yerilganda, uni jog'ni nasıl ko'rdingmi? O mushtum otatiradi. Mushtum girib ketadi deseniz nara? Yaşı qancha? Ekasi, bu yaxshi tarbiya kerak. Zamir. Ana kecha to'qlikda yaxshi bor deb inovatsiyat bor dedi. Endi jangi chavilgan at boraveradi. Hozir dalilini ko'rgazsangiz o'rtada turgan ekan. O'rtada. Ana qizil forma. Serena bu yaxshi narsa tarbiya qilib chiqish kerak. Qamching bormi? Bo'ylachi bilmayman bo'ylaga. 1.60 bor. 1.60 bor. Na. Ana yoqni chaviladi. O narxdan chaqin o suyaqda. Bilek belin yazar o yoqqa bostiribchi. O yoqdan chapning bel. Bu to'g'ri toza vaka. Toza, gajilab olsin. Kechalar bayaqi qiraqa tashgan to'nning ichida. O'shandan gana ichida tash irg'ab qolishi mumkin, bo'lsa tazila. Bulardan tapani juqolatsa kulib ketguncha, bu tashga chidam jo'roq bo'ladi. Qo'yarchi. Qo'rqadi. Chopsan, Bileki qamchi kerak ekan aka. Yo'q. Qamchidan sindir ha. Kechalar bir mingizga nima bo'ptilar. Aka bular suvda tunimen turadi o'shanda. Yo'q, gündüz sig'anda bir. Kun sig'anda 3 soatlar baylanadi. Ashparsa 2 soat, 3 soat. O'shani aytmay, men turamda tuni baylab atning ichini o'ribdi. Onun da bir
Байлоонун жолу бар экен да, Ооба. убакыттары. Ооба. Коёчу. Ha. Keçem kölükte bulur mesela. Tat. Ha, nimeleri жакшы экен, а? O Umtuluштары. paylaga olganda жакшы болот эле булар кача. Мага ысыкта ака бул. Эчине суу айта. Кыйналып калбайм. Жок. Жоошпу өзү? Жошул экен. Алиге турган ат ошо үчүн баягы жылкыны көрсө аңгилик кылып ошого эме болгон экен да. Тейлин көргөзгөн бекен. Бирок атак жакшы, а? Атак жакшы ат. Ha. Сын жакшы, аттын каны таза. Каны таза. Анан кече эми топко жакшы барды деп атат. Бир 60 бар да бой. Суу ичиш керек да, жакшы. Aha. Ошо замыр, пулу да жөндө эле. Пулу канча дейсиз? Камал ака? Болот 300 дейрел. Жакын жери эле. Жакын жери. 300 миң сом. Басып Эми койчу. жылкынын баасын айтыш кыйын. Болбоган атын көтөрүлүп кетет. Мактаган атын болбой калат, ошондой да. Аны мактаган атын эч нерсеге жарабады го. Кара атты күчтүү макташкан белек, а? Ооба, айта. Чачы берет. Чачы берет. Бирок ака болгондо айткан жакшы, а? Оны базарга апарып эле сатып ийген жакшы. Мындан тарбиясы мындан жакшы ат. Бир узун коюп койчу кам. Эми сен о жактан кое беркечи. О, жактан кое берчи. Мындай жак турачы. 300 миң сом ками бар. Ками бар. Базар баасы эле көч. Базар баасы. Аттын эти да жакшы. Эгерде топко барганын кесе ушу Байко деген бала чапты, ошондон сурай берсин. Ошо улакчы бала экен. Аха. Аябай жакшы экен деп атат эми. Мен өзүм али өзүм чапмакчы айта албайм да. Болду. Буга узун пойла керек. Ака номерди айтып коюң. 551 менен. Ha. 31, токтоте. 31, 34, 32. 31, 34, 32. Искендерде бат коюп алыштыр буга. Искендер Кайман атыбы? Ооба. Өзү келген жагы аяк болду ака бунун. Базардан да алдым. Базардан да келди. Билет, базарда мингизбей адамды көтөрүп чап. Болду, судан алып коер. Болуп тур. Майлы? Мына достор, Камал ака номерин экранга жазып Оны коюм, каратып алып алсаңыздар коер. болот. İçi orplat. Bunu bayla koyarsın mı?